mipali chuan na car champhai changa aizol pana tlan chu tukin det ni som pahnih thlannih sang ni som ni pali khan tuivola changa kilometer somvel kong thanga atlan liama car chuang ten hliam an tuar lirthei che sol hun tak hi sha chian thei ani lawa saitwal police te chuan jingdar sari le chan vivela report an dong mitlom ngai ten hliam tor te lak chwa na an boy puya champhai veng thlang nor ta cheng an ni hlom mipali te hi saitwal damdoina dar kwale chan vivel khan thenpui an nia driver in ni khwa shelawa midange rin ni khwa an shevek thung East Lungdar Police Beat Post Duty te chuan nikwa thani sangni somni pali zirtor mi tlai khan East Lungdar a kuvara chanem tak an man police te hian chak MZ04A 4315 lalpek lua kumsom thum pani khozol harmon beng nia in chal khal chu en fe in motor chang hian dan lova kuvara phur bek somkwa an man inrin ni khan North Banlai Phai Police Station a lak ni in thuboi siam sak ngal an ni tun nai khan Ser Chief District Magistrate chuan section za somli pali CRPC noya Ser Chief District a dan lova kuvara phur hi khapin hemi bo cheta wang hian thuboi hi siam sak an ni Mizoram Police chuan mipat meichha na le akai hnoi chungchanga zola nu le bidang pani an man chungchang an soifia Mizoram Police Tarlan danin niriat thani sangni somni pali khan mipat meichha na lam kai hnoi social media adarna sati report an donga an chuizui ngal an chuizui na atangin mipat meichha na le akai hnoi hi Instagram mangchin pakhat chuan midang account atangin alive chin ti shat chwa ani chu wangin niriat thani sangni somni pali khan su moto mangin rang takin thubayan jaklut ngal an chui chana achang le electronic evidence achangin he thila in nam hnoi ni nge ya shat meiche pani de chu dar kar somni pali chungin shat chwa ngal an nia ni som thani sangni somni pali jingma taka man ni in chhnulama jela da an ni an chui zui zel na achangin he thila in nam hnoi mi pakhat chu shat chwa le ania ni som thani sangni somni pali a vek man le ngalani he thu bai hi chui zui mek zel ania ai nam hnoi te laka chuan danangin khau takin action lak zel ani don Mizoram Police chuan mipat meichha na kai hnoi lam dani na phal lote social media a phau chhuak lo tur mi phuyan nge na khau takin dan bo chate chunga chuan action lak ani zelang an ti